Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Алейкум, универсал кезинин каттуу чаар жана көрмандары. Могу Кушам мал базарына келдик. Кушам мал базары эскиси эле иштей баштады. Могу кире бериши продукта базар болуп кеткен. Бүгүнкү число 2026 жыл июнь 13 число. Азыр мал базарга кетебиз. Биринчи очередь кийинкисине кой базар тартабыз. Мына эне бала малдар жерине келдик. Секин чекеден тартып баштай беребиз. Ona эне баланы тартайлы, аябай чоң экен. Ооба, эне бала канча болду? 80. Базар канча сурады? 75 миң сом сураптыр. Могу торпогун көрсөңөр, торпог аябай сонун, эркек торпог. Канчанчысы? 5-чи боласыз экен. Сүттү канча берет примерно? Сүттү. Кеминде 8 те берет. Кеми 8 литр берет деп атат. Көрүп атсаңдар, бул аябай сонун экен. Могу жоон дагы. Ооба, эне бала канча? 75 топ. 75. Базар канча сурап атат? Примерно 67. Канча торпог? 4-чү торпог экен. 75 миң сом деп атат. 67 миң сом сураптыр. Аз торпогун көрөбүз. Торпог деле торпого эркек экен. Бун деле сүтү 7 болуш керек. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Насыпсызбы? Братчика чоңой атасыңбы? Сайкен өзүңүз. Жанча чоңой албай атасыңбы? Сайкен чоңой атасыз. Мына уйду канча деп атасыз? Кайсы үйдү? Көктү? Көктү 80 миң кемі бар. 80 миң кеми бар. Базар канча сурады? 71 сурады. 71 сураптыр. Экisi суна жинейсизби? Биринчи боласызбы? Биринчи болосо болсо жакшы экен. Торпог аябай чоң, эркек. Уже ургат экен. Кечиресиз, адаш айтып болдум. Сүттү канча берет? Сүттү 5 литр жакшы эле биринчи туумга. О, карасызчы? Карасы 70 миң кеми бар дейди окшойт. 70 миң кеми бар деп атасызбы? Торпог эркекпи? Ооба. Канча сурашты? Биринчи баласы 63 болот. 63 миң сом сураптыр. Биринчи болот. Бунда сүтү канча? Сүтү 6 литр. 6 литр сүтү бар экен. Азыр экөөнү тең алысыраактан көрсөм. Эне бала канча экен? 60. Базар канча сурап атат? 55 миң сом. 55. Торпог канчанчысы? Биринчи торпогу. Ургачы муңгу деле. 60 миң сом, 55 сурат деди окшойт. Анын багалым 55 деди примерно. Она жанында оюнда ham тартайлы. О, эне бала канча? Эне бала 75. 75. Базар канча сурады? 68. Торпог канчасы? 75, 68 сураптыр. Биринчи торпогу менен. Торпогу эркек. Сүтү буңгу дадил окшойт, үстүнө айтпай койду. Жети кире берсе жакшы эле жаңы биринчи туумга. Азыр нарактардан бери көрсөтөлү.
Ne olan çeka? 80 dolar. 80. Bazar qancha so'radi? Bazar qancha so'radi? Verme. So'radi? 67. 80 ming so'm, 67 ming so'm so'rabdir. Turpo qanchasi? 5 turpo erkak. Sütü qancha beradigan bilmaysizmi? 15 kere dedin mi? 15 bersa 10 ekanda. 10 litr beradi, 15 beradi aytib qo'yibdir. Bak bu uydan so'ng ekan, ayaboy cho'ng. Aslından beri ko'rsang. Normaldan tartaydı. Ne ola qancha va? 70 kim var? Bazar qancha so'radi? 60 ga chiqdi. Turpo qanchasi? Turpo qanchasi? 5 turpo ekan. Erkak. Sütü qancha beradi? Qancha? 6-7 litr sütü var. Yaxshi lekin. Uydan jo'n. Ne olan ekan? Qancha? 70 ming so'm. Bazar qancha so'radi? 58 ming so'm so'rabdir. Turpo birinchi ikkinchi. Biri. Birinchi turpo urg'achi. Bundalar sütü 5 litr bersa yaxshi, birinchi tuğumga. Bu mal bozorda ham uylar az ekan. Biroq boshqa mal bozorlaridan ko'payib qolibdir. Mol жаңачман sardayli. Yandan tapmaysın mı? Hozirga. Endi olanchi kerak. 50 ming so'm kiyimi var. Bozor qancha so'radi? 45 so'radi. Turpo qancha? Turpo. Urg'aç birinchi olasiz. Turpo urg'achi ekan, birinchi bolasi. Ne olayaqdan bojamal tartib berib so'rayotganda. Jaqin bo'z bu. Qancha dodasizlar? 55 ming. Hozir qancha so'radi? Tusa biri tutuydi. 55 ming 48 ming so'm so'rabdi. Tusa birinchisini tuydi ekan. Ece uyuğuz qancha ekan? Uy qancha? Sen bilesin de uydu. Nega? Bola aydap kelyaptın mı? Ne oldu var? Ol жалгыз mal 80 ming so'm ekan. Hozir qancha so'radi? 65 ming. Qanchani tug'an? 6ni tug'an deydi. Bo'z bazi? Bo'z bisam sütü var deb qo'ydi. Sir uy o'xshaydi. Biroq ayavoy so'lin ekan. Al baqsanglar, so'nim bo'ladi. Uyning cho'ngligini ko'rsangmi? Olstanlar ko'rib turadi. Odamning bo'ylari turadi. Ne ola qancha oldi da? 75 ming so'm. Siz qancha berasiz? Qalam erkekcha maydachida so'pa. Proda olib ketib bo'ldi. Ava qancha berdingiz? 5 so'mga 70. 500 so'm kim 70 ming so'm ekan. Bu yerda turib uy eni ola. Uy yaxshi. Mana ko'rsang, turib bu erkak ekan. Hozir qanchasi ekan so'rab berim. Turib qanchasi? 5-chi bola. 5-chi bolasi. Pul olasizmi? Yo'q, yo'q. Hayır, gamca vergilik mi?
Bizdin ayılga jakşı eкен, gezүүгө jakşı. Tada var bizde bak. Үйрөнчүктен байлар. Sattık değil. Көлдүн боюнда, көлдөн Burasını içet tamam mı? Yapacaklar aldık kalmışsın. аз болуп беребиз. Satık öyle. 33 жыл болуп калды, 73 көрөбүз. 500 soğuk koyacağım. Bana yüge geçme 70 bin kopması bak. 69 bin dedim 69 yarım mısın? Nasıl bu ya? Ve gel geçsin ucunu alsak da. Берейин. Bir de soktan bak. Жок, торпак. Satık varsa uçlar ne? Yeşil alıyor akmak ayda. Могул акыркы үй тартып коелу. Ооба, эне бала канча экен? 80 kam vardı. 80 кем бар. Базар канча сурады? Sırada vardı. 70ке чыктыбы? 70 üstüne çıktı. 70 üstüne. Торпа канчанчысы? 3. 3 торпа экен. Sütü kança berет ага? Taysa 4 литр, 5 литр берет экен. ne televizyon atar? Ютубка? Ооба. Аябай чоң үйдөн тартып коюн. Канча болду? Muna 70 kanal tartıp jüreti. Yaxşı üçün tartıp ödetdi. 69 bin ele oldu baldarga. Алдыңызбы? Özü 79'ga geçiş gerek edi. Алдыңыз siz. Yo sattım baldarga. 79 şu onlar sakatlık. Bunlar 79'a. 69 болуптур. Торпа канчанчы? 3 çıktı. 3 торпа экен. Мына торпаны көрсөтөйүн. Торпа ургачы, торпа эле бою узун. Могу базардан алып чыгып кетет экен.